Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supatan tadi sebelum tadi, supatan tadi sampai bisa tadi, si manamian, latun ni yang awet si itu, masih dapat subjek tadi tinan mag continue tinan subjek tadi si ubus si manamian berbeda si manamian tesenutan bi bisratan bi pasalene halati manusia itu si dunia tinan dinak kita bi neg dunia dinak geteki pag dunia tan bi sumagua domeni en tinan kakakalanten bi tawat si tin bang kita mula tuju hadat Allah Subhanahu wa taala sumagua ke menjadi kita ke usaha ke mencari kita ke ilmuwan ke mencari kita ke miha nawe ya bagi asal anak pakate bagi asal tu dia kita tu silunnya si atin asi ai ke ilmuwan itu tu sudah jamnya dan kita berusaha supaya kita ilmu tu dia lakukan ini ubus pesuno si dia demu ave tin hadis administratif si malamian administratan bi ini kehalan manusia dia eri itu penahatan tu silun enggak dua ru kada bayanten di sampai ke pembekahin sewaktu lagi kita berusaha bagi pengendakan Allah Subhanahu wa taala kita ini wala tansa nasibaka fid dunya tidak kita pakai dunia itu sebenarnya dan maksudnya dalam berusaha kita dan kita ini kelemahan itu silun sudah kuat dan agak pine bahanin asal bang anu manmala pine taha kirunan saya bang pinte taman me andun taman me anne ke pine ka lebihan den atau tin letan den yan atau gede pine ka korupsionin sabi taman si aja pine itu sibu pa na ada gede sampai me sindu ini so pinapate ini do sampai kajet kisi ini ai sugoi diberi bisa sen hasan na kalau bagi itu berserah oleh nak bangsabu korupsi magar so ko itu wajib sebenarnya so megua bagusaha kita bi katinin bagusaha kita bi dinaat kue kepandakan syara Allah Subhanahu wa taala kita itu nabustan si ini ka manusia ka manusia maka akal bagusaha ko pende si megua kalan tenbi ngakal sabihan na garo tekite garo tekite magdagang sabu ko garo tekite megriwa indama garo tekite magdagang miyan sabu ni kero indama sa amin bis kami na tawag sa ilo kanang ite ne makakalu sabihan sabihan na garo kita ni suwi nagboboro bang ortala sa ni suwi bagi bang manusia kirain kiro tekite atau wasakin sa amin pagkawin sa amin pinin na pangandakan daw sa kita mamusahin sesuai kaya nganan sinin biar pergi asal masing-masing pen manusia in ngakal asal ngakal manusia in saka dapat babab sakam sa ako mengakalin so bang mengakalin naruk kerhengan dulu besar dapat di tiga jadi bangkiti mengakalin duk kerhengan tadi bang mengakalin na mapapos ako sebesarnya tidak naga aduh naruk bang mengakalin duk kepegheldi saya misalnya saya dia akan kita ngaji akan kita pakali sini sama akan kita ni dua pendek sikit ni dua pernah tinarget caban ai abenal asal mereka ulama tapi hangkan misaluk hati dan kita ni dalam sikit duk talak sikit ni bang makalin duk perehen bang mengorap pergi harap duk perehen bang big bisnis sabuhin duk perehen
bang magriba hinduk perehen, bang menengkaw hinduk perehen, hanggang nais ame ani kita inakaro me kalma te duk tambal te bien, duk kiti bigay bang kiti mati te bote bi yen me lembi te ben tabot si boleh kita tuju hadal Allah subhanahu wa taala. Demano pinai yo pinai ke kan sige te bi ini kita laatan ne papere ustad mean atau kita inatak sa amin na si banggal na ustad sila sa amin manuan kita hindi. Supaya kita nagsyukur sa ibu-ibu syukur sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkit tayo nakibot ustad patawa sila pong tayo tayo sa amin manuan kita bi gaate mo tayo mati ini kalakwan tayo kurmangan tayo niyan. Naman na mabilis sarahan naman mabilis sarahan sa amin pinilaatan atau bugis atau sa amin kaya. So yung pagsyukuran tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala ng bulis mga kahan kita bili kakahan kita bi kidawan kita bi etin lumid na kahalan tayo sa amin na sa amin gaate mo tayo mole mati tuju hadad Allah subhanahu wa ta'ala kurmangan tayo sa amin. Ini asal tabiat sin manusia ngakal ngendusta kaya kita sampai nang kita. Nomos Allah subhanahu wa ta'ala asal andang kita bi inakahan to ini. Paragnan Quran manusia intelung ginis. Eruin. Manusia intelung ginis. Ka pegite manusia asal andang nin Quranin binisara ini kahalan ti manusia itu deta bulak bunyan intelung ginis. Telu grupo betul besar. Demikian ni sampai mulai nak tuju hadarat Allah subhanahu wa ta'ala telu grupo rui sabsa. Manusia ay. Antak tu inaran sini pinik. Tagi manusia dah sampai ngakal. Ini perini bukan sini manusia telu grupo hinan sini. Sini tu ini tu magbisnis tu. Ini tu magusaha tu. Ini tu magibarat tu. Ini tu siya dunia. Dan nak bisrata magsilaw akhirat. Apa kita lai? Gak pernah bekas kita elok kiamatin, gak pernah bekas kita narkain, gak pernah bekas kita surgain kita gak apa. Sebenarnya nak kata betul amban dan buat sila ngak kasamin sikit tapi etin nuhut haja bisara Quran, nuhut haja bisara yana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bangite, etin magnyata lu mag-asak dalam surga, mus balik ke dunya ka apa. Mag-asak dalam narka, balik ke dunya ka apa niya. So kita betul ngak Supaya nag-agad dan bi, ito sa bakas inakasi kita hindi. Ito note na kita sa amin, bakas inaka-Quranin, bakas inaka-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kita hindi. Manusia yang telu grupo, katutulong ginis. Di mo si parang Quran. Kaya sa atin asal magparatsaya tayo. Paghinang nen, pag-business nen, palingan nen, patulinan, pamangan nen, kaya mangkurta doon dyan, asal den busbus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini magparatsaya. Kung natag na Quran, yung tabag-tabag puro kaya ay plan min talik ng kitab wala ay mapi hudal mutaqin. Sabay po sa surah ayat le. Ubus si kedua asal sa mata-mata asal nagka gay kahakat. Ini si kedua manusia. Ini si kedua grupo manusia atau si kita. Ini manusia ini. Kaya sa magkahakat sa lama-lama asal magtaos bang niya pangakaya gaya nag-inirok asal kabing kok ng kahakat na magtaos. Kumiyan, amban Allah subhanahu wa ta'ala, amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan depende siya ng aman. Si kedua kafir. Iti kafir asal kaitit magkahakat. Pagtek kasamiyan, akahin, pagtek kasamiyan, bisrain, asal kay kaanagustaan. Di kahakat. Lu kanapong pinasigaw ko kahakat. Atau lu asal lu hadjab pati ko siapa sige magkahakat kay kapak mati lang sa dia magkahakat. Ini besar sudah. Si ketelu yene manusia inin kekahan amban manusia itu. Yene penia si dunia pasik. Yene magkahakat do pinte yakanin gaib. Si ketelu grupo manusia. Yene pinne munafik. Heti munafikinin. Pepiu si manusia magmuminin, mu'min do. Kaya asal kita kailan. Asal masak pe. Pagbaratsan ang ban. Kuya mu'min na mu'min na Pagpili na isab si manusia menggay magkakanin. Sobra pa penginom na dirin. Kabiyan yan. Penginom na tubain, penginom na muhadarat siya bulit sa amin. Kaya gapin na dus na pinila kung makadiyan. Hala dia na sobra pe. Bene, ito dua temuan. Yan ang munafikin, bang peteka, Muslim niya, mu'min niya, bang peteka, yan ang kafir niya. Mainin manusia mga kalin. Yan ang manusia. Klaro na
Bang manusia mukmin le. Asal diretso na ganap masani tawod siya lew kiamat, asal magkagad diretso. Tiap-tiap manusia magkagad. Iman, natin ang kompleto iman, yan kada kami sarani diretso. Hindi dalam rahmat dalam Allah Subhanahu wa taala sa amin ito pumulaan din. Sa mo kita bilin. Demikian nene manusia menggay magkagad na sa mahakasalama-lama sa gitin magkagad. Iya mo sa demikian kay pending. Kaya kita penandi. Boleh dia hadrat Allah Subhanahu wa taala dalam kalatan kana dari ganap mesrani kapil lesa ganap mesrani men mesrani harus nut kita besar umos yaitu problemahin yene me pesenget me tengah tu kung tinai mu'min do atau kung tinai kafir na inin dumain ka si manamian te bisaratin bin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Basag pinaku tuju Allah subhanahu wa ta'ala mekepenia iye amban mekepekelu mi amban ke miskin luk makawapate iye bang iye miskin. Tebisrati bisa manamian. Ubus behelu pinase ku Allah subhanahu wa ta'ala tawud siyalau kiamat ame kasinin amarehanin bian tengaelyo tebisrati bisa manamian. Iya tengah elewin bang mawabot bang pipita si niyan 5 oras 10 oras enuin pita 5 oras atau 6 oras na piya si elaw kiamat 500 tahun atau 500 tahun sa mentegelan nin sine dehelo pinasik ame miskinin ame kulang artaanin pegasab gana binista si iye kaysa si kedue miskin niya magparatsaya no kemiskin nen pegge ine dian kana binista siya pinasa kito jo Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat hello amban sine amban me amrehadli tanga hello atau ini itu sigo atau ini itu sigo sampai nene si lo kiamat ende itu tahun 500 tahun almost mungkin binira sine me amrehadli wey se binira wey se penting me kipon siya ka masla magparatsaya mu'min siya sumegua magparatsaya sumegua hangkan na siya kartanen binista tamanan binista pagya niya penipo siya sinukturin ko sa ato siya laudunin sumegua pagya muslim siya pagya bang iyan gana pinta siya direct direct na yatin gana pemistansya okay na sumegua hangkan niyan pinending wa Allah subhanahu wa ta'ala na mahatus tahun siya lawakhirat binista tinila wartanin kaya sabi niya ada kala niya corruption nakarasihin ada kala niya riba pag-business din ada kala niya asabo si obal pagkurangahin kemon tabihan niya ada silimitan sa sembuangan sa niya ada kala tinangkyaw ada kala niya ni hold up say na ba ada kala men ini ba bulak magsanin magkukungkyaw kinungkyaw embes us na binahagi may kabidatuhin sa amin binaha ipipat tinimbak pinapatay sa amin dia kumpul si begini paman tabi Rasul sallallahu alaihi wasallam misar si begbahagi bulak atau asinia amban kita bidan buah megapikil ngongker bulak kastum sa tababi daeka shibir Hati disebut dek dandang yang wajib ini kau makan pulak pun tinai norman sikau atau kongkel nu tahu cello kema tuwika pinakakung si iya sab ala unuqi sab aradin pinakakung pinatambak wa Allah subhanahu wa ta'ala siya yan pitu lepis langitinin panambak ir sab ene de dukopler pagiro sige tibi basit bulak si amma bulak si anu samian si kem katohan ini do samian duman ini do balik sana ko enya pe mede hektar 2 hektar 3 hektar 10 hektar do anu duman sige petut no tabot cello kya desib de anu de dandange o sibir do nur men hak sikau samian pinakekung wallahu subhanahu wa ta'ala pitu lapis ene bulak lay penembak kau sawan ene pek duman hak sikau duman sikau do po do punte si atap punte ino sige tani ini kita lo pinapate dohan armalay pepegi miskin tu sabi ya kita yahan dua terus napang sa amin sampai sasakatan sampai arta di ba pilihan te do tipe yen wala tansa nasibaka pegi ni alay no alay na ko sa basa kita nagusaha sampai do de karta sa amin ay dumen yen sumegua ina kita nagusaha me keluman ene ganta asal keluman makahaple
Heli kita yang banyak. Kau kita yang berkerahan, oke. Alhamdulillah dia mas hafin. Mas hafin. Dia kita bi, semua ayam yan. Baik bidaan yang tahu cialau kiamat, kau itu besar-besar dia berikin. Manusia merayahanin, pending, tidak tegel binisara sinuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala amban sinuan itu. Tungan sinuan itu. Amban punan itu samin. Nabang pabiti ko. Amban be sab. Pagdatan ni. Pabiti ko to amban be riba. Pabiti ko amban be tinangkyo. Pabiti ko aw. Terus bila okay pinagatuan atau mian putri. Subay arta aku yan. Arta aku yan pun kung magdaya minteb dari ko asa benan ni bakas tangkyo. Nangkyo. Arga tenang ke yan us puas sambadiin ini kapital pun sampai ku itu na puas sampai magtawat na. So ini makara milyonaryo sa macam yakanin milyon bisa daw Allah taala ini bigyan. Dahil kung mag-ano sumagawa hindi na bang magtawat kana bisa. Sumagawa Allah subhanahu wa taala akan dipinaniya lahatin duwe. Allah taala hinang lahatin duwe kasanyangan dok simpitan. Depende rin. Sumagawa sebesentemi ingatemi bang erupen artaaten busahaten bi asal ampan haram lima tuharrimu ma halallahu lak wa hinaram wa enu yene binista wa Allah subhanahu wa taala hinala elo kasawasigo wa isab hinala wa enu bakas hinaram wa Allah subhanahu wa taala yatinen wa kita hinang sara di hanante buka kita na certified amal Allah subhanahu wa taala kita hinang sara dai pante ne kumpul mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magkamali. Pintemi kemon manusia kana magkamali Abdullah rumbo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpul mereka. Kumpul lagi tibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga magkamali. At indama atau apin asal ga asal buda bang iya asal dan buah kemon manusia mismo Adam alaihi salatu wasallam magkamali pagkasal po tandaan piniguan madalim subukan pag magkalanggasan ay. Magkamali Demikian po sambani pinain loro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manggamag kimali. Kumpul mo kitri abdo taw ga. Tume ko na mo ka. Kampos kabubin. Sina ka benambungin Rasul sallallahu alaihi wasallam magkamali atau ga. Stegel el. Bangkemon kompleto makhluk hatiran hak na makhluk iyan. So ito yun to, ini bakas magkamali is nagjalan na ilong mo ka. Bito ko, sumalik sila ka? Batas. Batas. Kung nasa ito ko, panagyapak sa tos. Teke, story. Pinagkain na Rasul sallallahu alaihi wasallam, pinain na saldanya niya, pinagkain, inampun dehelo, dukdembuy dusenen. Tandaan, bakas magkamali. Bikasal, dusen. Sumiguang Allah subhanahu wa ta'ala ngakabin na segmen malbakas magkamali. Bakas magkamali. Ini. Ini ayat besar ko ano yan. Yung si Suratul Tahrim. Suratul Tahrim, arak tinimanan we ni andanen. We ben na Rasulullah ben na timanan do andanon we ben na. Hinaram we no andano bakas hinalal we kusika. We halal no. Hinalal kusika haram sa amin. Lima tuharrimu ma halallahu lak ya Rasulullah. Walhasil bagas kayo magkamali. So ano man pepek kamali inan sa amin kung kita ito ko puto. Ito magtambak-tambak lusen sampai ano sa amin. So ini yan magsakay magkamali binagbisara magtao so Allah subhanahu wa ta'ala na puas. Anyway, sinikiti kilo sa pagkamilan. Dahil yan sampai magsakay na kikitahan na magkamali sampai magsakay na menjadi nabi sampai rasul sa amin. Kuingge pag-ibadat nan, kuingge pagtawat nan, sampai ke pagbaptis nan. Bakat baptis nan si panambahayangan naman pinambahayan pardo sangin sa amin betulan nan ini hawat telew na si Allah subhanahu wa ta'ala pagkitan pag-baptis si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ako kita ni makam sa ako antag kita. Ke pagbaptis nan ini si panambahayangan di pinanggihan. Kita yung 10 minit magimamin magano sa amin mag-ayat na sinuknaan. Tek pero yan. Dili Rasul sallallahu alaihi wasallam say haram din. Nabihin sa iya asal muat ka baptis din atau kilawan si pinanggihan din sa amin magibarat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi ni siya.
Tapi kita ni, kau ni bisrat beli, kau aku sami, supaya kau terus Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bangpain. Kita ni gay amban ni grupuan manusia ini buaman pergi medilikaw. Medilikaw. Hape ko kita itu asal magben na. Penutan tapi indah asal magben na kita ni asal bola sa magbakwit kita ni. Da binahin na, pensitux, dahil kinda mamuga kayo mo ada rezeki din ano sa amian. Kita kayo mo sa amian. Hape asal da, kita ni, ito ni nga kasi ke public sa amian si inuin ka, saka, sumagawa siya, kalan hindi manjari. Yan ito, madilikawin, yan ang minipuhin nene si keruwe may manusia, asa kitelo guru manusia. Kasi, pwede si fake business, pero Allah Subhanahu Wa Taala, ito sa kita bisi dunya. Nag-ero ino kami ito, nagmusahan kita ni. Niya ate asal penduan tadi, penuhutan tadi, business mismo Allah Subhanahu Wa Taala mengakan kita hindi sa med busamen pugutan pag-business tadi. Magin tadi buntu. Sumagwa, inday ko bang sinagkamukas, may kagale business ini. Asal dumating amman bisaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo Allah Subhanahu Wa Taala ina bakas maganan kita ini. Tohan dari kita. Akahan dari kita. Bang mabaya kita bi magkarayahan si kepek business tabi si kepek usaha tabi. Subay samian nang business. Samian kapitatan di samian business tabi. Nende ko kang sinakam iti manghantan business ini. Sumagawa. Sige payaman ko na eri kapitatan di kema. Bisan ngam ka PMD ka kam bakas pagkano ka bakas tekelebi. Ene kapital ang Allah Subhanahu Wa Taala atau ka bakas karugan Allah Subhanahu Wa Taala na wallahu a'lam. Sumagawa bang mangga bakas meke urungan kapitalin kam ko itu akahan ka. Duk kita mitinin dalawang ban kemete tinitawag sa lokamat gania so gania ini. Gania yan ini bisara tabot sa lukaw pirahin na buwakan. Meringkan, tiya na dihelwag manakam. So may tatbigin sa apikinangin. Pero Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ato ang ganahipi ko naman. Ganahipi ko bisnes sila muna siya. Piyo ko box. Ganahipi ko pag-ipimbi, kita kong kabiro. Dili may bisnes, kita bigay mo na. May na pinitin. Hamigay na pinitin. Amar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amar Allah Ta'ala, tanda po, bisarin naman ang banar. Iring business itu. Dukit bang bayad kita betul asal ini sanyang pag-business tadi. Kami amban elo dunia sampai selo kiamat. Naman lagi selo dunia. Suwesa sampai selo kiamat makasanyang kita di ini bang inuti bisnis ini. Pero Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini gate kikin neka mabaya akahan atau akahan pun pin neka am. Akahan teka am pin ne ye ledayan. Pag-business bin, pag-hinang din, inin hinagon di, atau sa inin hinagon di, pag-uros, bang inin penete hinang di, lapas ka, ang bang kesigpitan, si elaw dunya, labi-labi bang kesigpitan tagot si elaw kiamat. Walhasil, nguntong business din, di ba kasi yan? Bang manusia inda lapas, itinan bankrupt. Kailan bankrupt si Allah, bisnisnya si Allah dunia, do tawad si Allah in akhirat. Dahil sinin pero Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bang irin business bin, lapas ka bangkarban bin. Gay ka bankrupt, gay ka mene bankrupt lugi, amban Allah mula-mula, amban Allah dunia, ini na past time bisam ka si Allah dunia, amban tikiti bisan niyan lugi, Gaya nguntung, so basta makakan hadja okay ne, sumegwa basta kilugian dah haji kita bilugi tahu celok kiamat. Ko inge piung biko. Aji nabil bang ko inge bang pembe atau pembe pente ne, ambat ne kita bilugi celok kiamat, dah haji kita bilugi celok dunia. Sini hapin nama. Pagi celok akhirat. Gana te kita bekas tevistara. Wame ke guruhan timi luunia tege di plano dalam cielo akhirat. Meksi. Da peke di plano dalam surga. Lo aja pengen tege besara dalam surga pinain komplit. So da bakas tege besara pinain tege percuna indam dalam surga. Te buona percuna. Atau tege mian motor XRM dalam surga.
atau tege helikopter dalam sul ka deben saya so no antag kinaan nen tubang kita dahan si ilawun nga kinaan tiga tendi na binain hap ne ko pain tevi hap ne tevi mission si Allah wa akhirat ta ne bang mission to si ilawun ja deben kasi rawasan awasi pagtos na lugar, magkailangan kita sa sakatan, magkailangan kita sa luma, magkailangan kita si niyan jeep, si sinsamin. So, si lo kiamat na yung survive. Pinain sa akin natin nila surga. Kompleto si megwa ka. Dani si lo surga. Si megwa, dani si zaman delo, zaman di si kebinabihan. Zaman ni Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, kinabihan. Lahat nin, tu si Makkah, amban Makkah ubus 7 Palestin. Elong sulanin, 2 lahat. Kaya kita lahat na yan. Gagan, sinakam kasi may Palestin, kaya kita isip tala. Allah, saya kaya paksalahan yan. Kaya kita kasi tibi. Pinta na may orasan, pinta may elengan. Pag may, may diliplano, pinta mong kuito. So, kaya kita kasi tibi, hato may di oras, oras, palawala. So pinta na siya may lahat may tanral ambang palis ambang Makkah tujuh Palestin diman gana teke di jeep Ibrahim alayhi salatu gana kasara may kasi niya ba kasakakan kita ni indano ga ubus lunsulan nen ambang Makkah tujuh Palestin ini penuhutan nen orasiin ini sakatan Ibrahim alayhi salatu wasallam begini kali ini ni approach ni train Ganya di plano kanya, dapat naman di plano ka na ano ka panatak na. Hindi ko sa story, word story box ka sa bas ka may kaya niya may jaman na bintay ito masabi na may word story sa may rin sa iyo. Ganya tiyete. Tiyawin to a blue. Ini sa katan may glengan piya katalabong gani. Sila? Si Jibril, malaikat. Malaikat. Dapat manbalak Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkaya tayo, dapat tayo si Malik, pagkaya tayo, ada kakad tabi, malaikat. Duman sa sakatan, malaikatin, dawa makhluk. So, tinilawin to, ina penuhutan nin. Ina sa sakatan, miglengan atau magsasakatan. Pag mailengan, piti agad-agad ng bulan, mato mailengan, pinato. Sa lunsulan na ang Palestin to Jumakka. Hanggang na peniya na ina sampai paghijianian, si waktu na inambanan, buhay zamzamian. Eten maksud ko siyan, si waktu inambanan. Wede anak nen duk andanan Nabi Ismail, andanan si Hajar duk. Ismail satu sama anak na samian, si wa inambanan na wede pagkadaakan Allah subhanahu wa ta'ala ni sa piya tujuh Palestin. Si waktu na andele, ko itong paras taman paras, untuk si Makkah, kituhan taman ko itong sunan umano to. Pagteka na kan Allah subhanahu wa ta'ala pinay ka pinay ang banan na pinay ano yan may pamilano no siya tala Palestin useri duwang-duwangan sa magtiyanakin si inarok anak-anak niya nagidigi gana na hinalin ka na ina siya kaya lumati tabin magsikat tayo sa andanan sa amya ka tabi sarang sa andanan pinatuo na pinagam tayo sa pinag-akan Allah subhanahu wa ta'ala sa ako nagkaroon sa mamantampi sa Palestin nag-adua lahat na Taman tayo sa andanan, ya Ibrahim pinindakan Allah subhanahu wa ta'ala si ikaw, dak mo kami ng banan, pindawa. Pinipangdakan Allah subhanahu wa ta'ala si ikaw, dakaw tinalaw si kami kay binsana, so ipikaw. Ga. Pero timanan ni, tinan ang banan ni anak ng anak digi, duk andanan yan. Pindakan Allah subhanahu wa ta'ala si inambanan lumin. Pegi ikiti tumbi ko. Na anak-anak digi-digi, bigla pa na kinakan sa amin na sakit araray ng para sa amin. Gana, may hak, hindi ang akong bata-bata, sumagawa sinakanak, kalay haja digi-digi, ina kasi nga sa kialugnan. Gana alik kinakan, gana alik ini sa amin namin. Pagkikita, amat na primati, anak kali basta haja ng bago, ang dakong kagihapin, hindi mo sa namin, pagkain na po ka natin. Dagan Allah subhanahu wa ta'ala sa iya, tahala iya, ng mga anak. Ito ganda. Pagtek ka pagtaha sila nga na nila sa Palestin na niya pinitek ka wallahu subhanahu wa ta'ala aginak wallahu subhanahu wa ta'ala malaikat na malaikat ito si Jibril kaya hinangan po si telebisar pandak dua ni pite mulut dan di na ini tagu ada buat bilayan panmen pinya na sa men kena kan rezeki pinahan di si sa men serta si ito leban dari kisah si anu lain sasakatan din ini
Demikian sa ilaw kiamat, ini sa katanin ni Allah izib, Timothy FJ10 di, Timothy yan karang-karang tendibi sikat-sikat, Timothy motorin di, Timothy lai kiamat din. Karena bekas tibisraw may kaulaman pinain lai di 1GP, begitu sa ilaw dunya, magbayo-bayo GP, amban Europe, amban Amerika, amban Japan, amban kemon niya. Walhasil, hap, nabi dunya ay ng panakhirat, may kasaya. Hap nabi. Karena di plano kan helikopter kan lahap. Naga. Ubus nan sininda. Da kemon kakayaan betu si dunia ini duk hajat esem tiping eseman pinaro Allah Subhanahu wa taala sigit ini. We kakayaan mean ambar Allah Subhanahu wa taala sumegwa mean. Ga mag-alap-alap duk kakayaan duk kapanjapan duk sakatan les elo akhirat din Allah Subhanahu wa taala. Kuing ke perian. Tapi hindi kita ada selalu kan. Kung hindi kini sakatan manusia in dalam ilaw kiamat. Mag-right be. Bu ilaw kiamat ini ilaw surga in pag mag-right. Tinan ako pag-asal bahay na ko sa amin ano. Hindi ko may hapil sa grade. Lalo ko take care pwede din baran ko pwede din ko sa grade. Wala sila ano gitu. Gana kamasero. Wala sa taking ko gitu. Namang peke ko makasa dalam surga in peke. Bang peke tuli manusiain, netinan magkailangan si tuli peke bakas peke iya. Wala sil bang peke tuli kaya kung magdalam surga. Kaya mansa. Wala sil manusia dalam surga kaya tuli. Manusia hanggan iya magkailangan si tuli peke sa bakas peke. Paghanggan pati patuli hap na perasaan. Na manusia dalam surga, bang manusia magkailangan pa si tuli kaya sa surga. Kaya problema pa iya. Manusia dalam surga kan apa tuli. Sabi na kita king, hindi hapisan. Say kalang. Almost na sinasakatanin, gamig marusyain, tinin hangkan ni, dapat akkalten bi, atau nagsutan bis dunya, pag-ibisan to sa amin ni kompleto na pintebi, siya kaltwi asal dunyahin, sa amin tikite ni Kemon, gay. Ina kabayaan tibi, tinin, gamig hinang, ina maghinangin sa ilaw kiamat nilang suga, yan niat te bisa atawa ini angan ay ini imagine box kam bisa English ya kaya kan ko ini imagine angan mag-angan indama batang niya FJ ni petek na sikaw Allah Subhanahu wa taala kumpaya to mag-angan kau batang niya sa sakatan mo sa amin petek na kaya megiran ayen angan mo bagirangin ayen dalam surga ini kemong sa lawas jadi bang puas ang bamen nagano magtrabaho atau pekeng sa amin. Mamaya ko pinte batang jeep nung sa amin pritek. Mamaya ka batang bulawan sa amin pritek. Mamaya pa ina ayan petek ka dalam pikiran no ayan petek ka Allah Subhanahu wa taala. Ayan bihilangin ang angan mo. Ngangkan gania guna bisan pasaing ke dayate bito si Allah dunya tinen gania. Kunane do ngangkan kita lagi pinatatap Allah Subhanahu wa taala si dunya sumagu aja kisah tegipat ke sabsiya. Si karat. Manusia gapus bisaratan di telu grupo. Tu si dunya mu'min derecho asa dalam kahaban. Kafir dia magkahagat derecho dalam kalatan. Sige telunan ini grupon manusia. Penia si pung tini mu'min, duk penia si pung tini si kafir sa amin. Usiene pito kita bisa kuitu pamantebi ko baran kunduk kita bini. Pamantebi yene ke kahan amban me manusia kuitu penenipu. Ete ini manusia munafikin nipu sa amin. Kuingge, nipu si tapita si business. Nipu si business ngapa si business. Na iro tagite. Iro pwede tagite tindapo. Sumagwa magtinda buwas upama kapitin Lagi penanas na pag-usakit magtinda buwas. Nawal pa isang buwas no si Oba tikite kung telo sa amin dia buwas 20 30 sa amin pagbay nakmen ni kita sa amin. Lai, ubos na limit tindag kana isa. Ubos lady awa tegisahan ni ila isa buhi kita sa amin. Ubos bang niya, bang nagapay niya may cellphone na tag na may contact nagkimag-kyo pinahipit ko sa amin tiyato sa amin giklap ilay. Atawanan buwasin upama tinampan diata ene buwas imian mahablay usam mandiawa ini be yan ene minom ge kita kakan sa amin tinatihan ini ge begero perente kike ye make
sifek kasi ni manusia mas labi ne tepik nen Allah pinikin Allah subhanahu wa ta'ala. Buin Allah subhanahu wa ta'ala ngakan. Yukhadi'un Allah inusa-usa pinna tawa mian pinaik tinna wa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaik wa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sumegwa ga pinna tahati wa ni dumen pinaik nen dumen ilepas nen dumen inusa-usa na tawa. Dumen iniruksin hinang nen sumegwa wa ma yakhda'una illa anfusahum sumegwa ginawaran na sa amin. Tinambay man Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita ko ito. Epite bene sipek ibadah. Sipek usaha. Kaya mo na pamud sipek usaha tewi. Usaha tewi sa amin. Ine peyon usaha sa amin si duben depende legal. Asal mamnu ke bakazari. Penderite Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakashana palisa minna. Sisinesina mabalew ng indupang dumen pinapangako. Gabinne sisinesina mabalew ang banyene munafik lay. Duk sisinesina mabalew ang banyene kafir lay suwega. Binis sa Rasul sallallahu alaihi wasallam masal kemon. Sisinesina mabalew ang manumat ne. Sali du mu'min, sali du kafir, sali du munafik. Bang enen mabalew duben ang umat Rasul sallallahu alaihi wasallam tabot sa lokyaman. Inday ko yan. Hindi asawab ini mabalew ini. Nyendupang ini. Na kita ni asal haji tan asetan bi pegi magsambayang do kita ni. Pegi magpuasa do kita maghaji do kita magjaga do sa amin. Sumegwa ngandupang kita ni inin me ke pautan sa Islam. Bisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisan pegi ni Syekh ka tahun maghaji. Do kita ni tutukan na tamasin pagsambahayangan. Sumegwa mabalaw pag hinangtan bi, mabalaw pag ibadatan bi, mabalaw ni pugit bi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Duk ni pugit bi si pagkasit manusia, buna bang kita bi tinikutan kita bi, gina kita bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kiamat ang umat. Na bang dumen na kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam sin petek hati bitawat sa kiamat. Joda kita yung ngasing-ngasing, kani pagi magsambahan atau anak ustad ko, atau anak imam ko, atau anak haji ko, atau anak mayor ko, anak gubernur, atau anak ina na sa amin. Sumegwa mabalew telebutan. Mabalew ngandupang pepilik ko na si Kam sige tibikemon kita uhan tibiru bang kuenge Kam ne melengan ne bang kuenge bustan pepelew tibi. Ine kemon bustan pamabalew asal haram. Luon na kasi business, luon na kasi manusia, luon na kasi ibadat, luon na kasi ainin sa amin, bang enen illegal, paano ko ito mag-happen si kita ko ito si Eluyan, si Pilipinas. Bang gaya na, bang illegal, bang diretso na nga na bisaran siya. Bang magsabuhin na pwede sa amin diretso na okay na asa pinapatay magtaos na bisaran siya. Bang gaya pinapatay kinabuso. Sumegwa bang niya takabuso niya dasigyaw inimbestigahan niya ko may tarante kita TBC yun na ininuhan tinibig presidente TBC ano yan abang sinete asal may tepiyo may mangangasi din Pilipinas nuk menu yan niya pero asal pihari te bang sineruin Nero yatin may siya asal mamelewin nakemo asal masih asal bagay ilayon siya masih siya piniha sa amin suda-sudanin mga tigasuha na kinabuso kinabuso pain naman kininawan ng binitay sumegwa luro tagabuso may 20 taon 30 taon sampay pinapatay gay pinapatay magtaos hape bang na magkagagdagan dalam kabuso kayo na mag-akan sampay miyan paralayas na hape hindi pinapatay ko diretso gay man jari pinapatay diretso pagka sabi ilegal siya suwaro ano gay kasi ka klaro bang siya kayo maghinahin bang siya ka sumegwa inu-inu pe pagka bang gay na inu sa diretso na bang pinapatay niya atau bang inin sabi ande so may ano in layo peteng nga alay sumegwa na tegyan na ene manusia ang munafik ene manusia ang munafik abot siya law kiamat dinistigahan wallahu subhanahu wa ta'ala bangoy sa ipaghinang na bangoy sa ipaghinang bakit na mag-mumin diretso na gara problema mag-pinin diretso na gara problema sumegwa left lay ay ang dinistigahanin bangoy sa amin kadihinang na nipu si Allah subhanahu wa ta'ala duk sipekti si manusia tapi si manusia sumegwa bumenale ni nakahan na gitu Allah subhanahu wa ta'ala dumen tinipunan dumen dirupang na sinaduk sine esa mu Allah subhanahu wa ta'ala bisan mu'min pekta sine lay gay dirupang na sumi dirupang na nilepas din yun pekti si manusia ene ginobaran na sana payamante
Telu grupo manusia. Peli kita bi amban nene dua grupo lagi. Pero Allah Subhanahu wa taala ga bisara ko sa amin business capital mian pinne akahan te pinne kam bangkam make business. Make usaha, iti make business bang sikita yakan Allah hat inde kutia di si folks me English in nen bang binisara men pasal make business pasal arta pinne make usaha. Nabang mag-business side o mag-business, mag-ibadat, kaya tinamag-usaha kita, kita yung isang akapante, tabot, kaya tinambote ito dyan lang sila kiamat sa amin, business bisa, kaya business mag-ibadat ito Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sinit-ilin kapitalin bin Allah subhanahu wa ta'ala, kanta ka, pinhal adullukum ala tijaratin tunjikum bin adabin alim. Ini. Asal bisara Allah subhanahu wa ta'ala, ini business, mag-business pinakam, dukpa isu pinakam lapas, amban kebing kakabangkrapan ko sa dunya dok lebih-lebih ng kabangkrapan bibang kambol at tujuh hadar Allah subhanahu wa ta'ala. Ina kapitalin me kepunkten sa agama Islam tanya yo ke katil kita na oras yang petek ka oras yang petek ne suai tembuak dok kapitalin. Bang manusia inin kapitalin abdu bang make business kami amban elo dunya sampai sa lokama kay bangkrap. Ini Yene dembuat ipig iman tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Penne tu'minuna billahi wa rasulih. Bangka o penne make business magdagang. Ibig si dunya magdagang kyo karena katalo tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dok si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi bangka magdagang kana katalo tujuh Tuhan penne si kao manggalewi. Bang ni ko pen mabalaw ine munafik. Munafik ni. Bangka ngandos, mabalaw si pagkasino si customer no, munafik ni. Tagigato magkahagad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nuwang ko magkahagad sa Allah subhanahu wa ta'ala itinan, yan ang mengindupang lay haram kaya makasari haram. Nabangi ente si waktu na ina business no. Tipikir luson ka ngandupang pagka magkahagad sa Allah subhanahu wa ta'ala, jay tainang magdu pagka magkahagad kaya. Sa Allah subhanahu wa ta'ala pagka yan haram yan mevele ulay hinaram kaya magkasari sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na pagka bangke o manusia mag business ka magkahalad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Duk si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadje pepe mevele unu ambansong. Aga pagka o ga pete pia asong customer song pinevele unu lew asal andang ne piha-pihano andang ko inge mevele unu si waktu mag business. Ini Nahankan bangke mo pwede mag-business, siway karna ini. Kaya pamarat saya, kapilangon, tujuh Allah subhanahu wa ta'ala, si Nabi Muhammad SAW, iyan mangkin ke uge bankrupt si mag-business man kami amban na lulunya, tarot si business yan law kiamat, lepas ka amban azab sajad, azab edilibnebot sa lamalam. Waliyadu. Nabang manusia yun. Kung ito mag-business hadja kita pinhatan, di mag-kapital sin milyon-milyon sa mag-business. Sunay kuwa ga kuingi ga pihane kuingi pinne lagayan halal mangkin halal business ko. Sunay kuwa basta nagpitenggitin dahaja basta magpitengge yan ini haja sa amin masru haja sa amin sana labihan ng usaha pag-usaha sunay kuwa itinan lahi sa pagtipuan ni kemon evelew ng kemon inahiram sa amin ilang Allah subhanahu wa ta'ala sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu'minuna billahi wa rasulih. Bangka mag-business, bangka maghinang, hinang. Maghinang. Si Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Business dunya, pag-usaha. Pepitute si business mag-ibada. Yute ko. Hatuhan. Niya manusia, magsambahayang ng bahayang na siya sa pag-ayon. Tinaiman, magsambahayang na ito kayo. Ini yan abdo, ini yan. Manusia upama niya magsambahayang anak ilo, sami, bugay, magsambahayang bugay magay. Ini yan. Magkahangad siya Allah subhanahu wa ta'ala, tawa ka. Kung ka magkahangad mo ini sa mata-mata, Allah wak panambahayang. Dangay. Syarat sembahyang dehal amal sembahyang sunai kita suciin duwe. Kalau magsebentar nanti kaya tiba magkulungan tiba sa amin. Di tandaanin magsambahyang do suruh magawa dumen karena paparat saya insya Allah subhanahu wa ta'ala po peringgalib na inukan jati kita magsambahyang. Sini tania na kita si manusia ngakar
munafik sa Allah. Walhasil sampai pito ni hati si pag-ibadat tadi asal ngakal pag-ibig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Baik saya. Nang kadaki tadi ngat may kemudian sa Islam kami magmakam sa ako daki talang ngasi-ngasi. Pag-itiya ni kita tutukan bahi na panguatan na si pagsambahayangan mo sa amin. Way binayin asal ko kita sa lugar magpagkapiyan. Dito SST. Di SST sumegwa kita ni dalam iman. Dalam kapagkahagad sa penal to Allah subhanahu wa ta'ala. Ine. Kuingge pagkahagad sa penal to Allah subhanahu wa ta'ala. Sumegwa at tuyuan tabi bang inggehin lai bang dalam pagsambayangin magin tewa sambayang tabi tuyuan tabi ejaan tabi dah kita ngelekat na kita ano pag ubos tao lagi tuyuan bayang tuyuan tabi sa ejaan tabi sa tilaw tabi bang ine makabatal magin sambayang tin bigay binasa to Allah binasa wa Allah subhanahu wa ta'ala. So bang pasaran tabi ruha kita membayang sumegwa pagtek ka masyaki at masyat to pagtek ka kayo mo sabi nang tabi ngas dua parakal LS kita si emian eti penida kita nipu sa Allah subhanahu wa ta'ala bang pen kita nipu darumen kita pan Allah subhanahu wa ta'ala darumen kita ampan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawad sa Allah kiamat sino ke tujuan manusia alai jadi lepas Allah subhanahu wa ta'ala si kedua besara tu sa Allah dunya mian tawad sa Allah kiamat telu grupo rusap baru sa edap cuma gua dahil kita berapa sa Allah kiamat le cuma gua kita itu sa Allah dunya tuta taman si Allah dunya raw pihadiri amay eti nantani ubus daru tandi amay hadja si ako duk si kita di sikamne asal da kita ipenia amban ene si grupuan telu grupo le pene asal ki kahanang ban manusia ngakal peni pusala ibadat nen business nen kelman ng samian eti ine ngakal nipu sa pagkasine na bang pen nipu except TV bisan kita magsambayang bisan kita haji bisan kita ustad bisan kita mastal ine na samian enten bi bang enen penipu kahinang tenbi keme amban elo dun na sampai elo kiamat eti lugi manusia yan. Hada wallahu alam wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.